O čemu se radi? Jednoga dana jedna žena je htela da pozove Isusa da dođe kod nje na ručak. I sve je pripremila, očistila kuću, sve je spremila, Isus treba da dođe, učenici 12 njih također treba da dođu da tu na ručak i ona je sve lepo počela da se sprema već prethodnog dana. Tog jutra došla je jedna mala devojčica iz komšiluka i kazala, da li možete da mi date jednu čašu mleka? Moja mama je bolesna i ne može danas da ide da radi. Nemamo šta drugo, pa samo malo mleka da mi date. A on kaže, ne, izvini, Isus mi danas dolazi na ručak i ne mogu ništa da ti dam, oprosti, ali ne mogu da ti dam. I ništa, devojčica se okrenula žalosno i otišla. U podne, neko je kucao na vrata i ona je mislila, evo Isus dolazi, učenici, kad ono vidi jednoga dečaka. Kaže on, izvinite, da li možete da mi date samo malo hleba, ništa nisam jeo od jutros, jako sam gladan. A onda kaže, ja imam ispečeni hleb, ali to je ceo i sad treba Isus da dođe i učenici njegovi, sad nije dobro da ja sad to sečem, taj hleb, izvini, ali ne mogu da ti dam. I dečak je pognuo glavu i otišao. Isus nije došao u podne, a onda misli, verovatno negdje propoveda, leči ljude, sigurno će doći na večeru i ona je sve spremila, kada odjednom počela je da pada kiša. I toliko je padala kiša, sve je lilo. I u jednom momentu neko kuca na vrata, on misli, evo Isus, kada on otvori, vidi neki nepoznati čovek, neki stranac, sav mokar. I on kaže, izvinite, da li bi mogao samo da uđe malo da se osušim, da se zgrejem, jako mi je hladno. On kaže, ne, možda vidiš kakav si sada, sad ti meni uđeš, Isus treba da dođe, sve ćeš mi isprljati, sve će biti mokro, izvini, ali ne mogu da te primim. I on se okrenuo i otišao je dalje na kišu. A Isus nije došao. I sutra dana ona je čula da u susednom mestu je Isus tamo i ona ide kod njega i kaže, Isuse, zašto nisi juče došao, ti si obećao da ćeš doći? A Isus kaže, ja sam bio juče 3 puta. Bio sam u liku devojčice za doručak, bio sam u liku dečaka u podne, bio sam naveče u liku stranca, ali ti nisi htela da me primiš. To je zamišljeni događaj, ali ja verujem da je poruka dobra i za sve nas. Samo još nešto da vam kažem, pre nego što sam izašao ovde, jedna osoba između vas mi je prišla, šapnula na uvo i kazala, neka te Gospod upotrebi u njegovoj službi, u ovoj poruci Božje reči. Ja zaista hoću da Gospod bude taj koji će nam progovoriti iz svoje reči. Imam jedno prašanje za vas na početak. Na koji način biste voljeli da završi vaš život? Isus da dođe? Aha. Da ga živi dočekamo? Dobro. Neki kažu, ja bi voleo da doživim penziju. Ja bi voleo da dokle god traje, da se ispuni tekst, dokle god traju dani tvoji, da traje i snaga tvoja. Ja bi voleo da dobro završim i uradim svoj posao koji imam. Šta biste vi voljeli? Ajde prvo hoću da pričam o sebi, a onda ću govoriti vama. U knjizi Sluge Evanđelja na 124. stranici kaže ovako. Sotona ima posebno pripremljena iskušenja za propovednike službe. Niko nije izuzet. Sotona apsolutno svakoga želi da upropasti. Vi znate da apostol Pavle se stalno borio sa tom mišlju da li će uraditi dobar posao. On kaže, neka Bog da kada god otvorim usta svoja da propovedam reč Božju. Takav zadatak je Gospod dao tebi i meni. Znate na koga se Sotona najviše okomio? Na mlade. Gde su mladi danas? Ajde, okrenite se oko sebe.
Da li su svi oni koji su nekada sedeli ovde i dalje živi? Jesu. Zašto ih nema ovde? Šta se događa sa njima? A pre par dana jedna osoba je bila ovde i tražili su nešto od garderobe i u jednom momentu osoba koja je došla sa njom kaže meni posle, kaže ta devojka koja je vozila auto, kaže je unuka od jednog vernika crkve koji je bio nekada ovde. Šta podrazumevam po tim da dobro završim život? Šta to znači? Hajde se pomolimo. Gospode, progovori nam ti iz tvoje reči. Kakav plan imaš za nas? Kakav zadatak imaš za nas? Šta si odlučio da, na koji način da te proslavljamo, da te uzdignemo, da te objavimo? Kako da iskoristimo slobodno vreme koje imamo da bi ljudi čuli o tebi? Pomozi nam sada u proučavanju reči tvoje u Hristovo ime. Amin. Kakav sam ja hrišćanin? Kakav bi trebao da bude? Mi ćemo kazati, pa treba da budeš posvećen, trebaš da budeš veran, trebaš da budeš pošten. Sada mi kažite, da li mi kada pogledamo sebe i naša savest koja nas savetuje, opominje, pa ukorava, da li ima šta da nam kaže? Znate li ko najbolje poznaje nas? Prvo mi sami sebe. Hajde da vam citiram jedan rečenicu od Šekspira koji je kazao, prvo moraš biti iskren i pošten prema sebi. Prema sebi. Da li je vreme u kojem živimo, vreme Laodikejske crkve, vreme koje nas pohvaljuje ili nas ukorava? Da li Laodikejac prihvata stanje, odnosno prvo, da li Laodikejac prepoznaje stanje u kojem se nalazi? On kaže, ja sam bogat i obogatio sam se i ništa ne trebam. Ništa ne trebam. A Isus kaže, a ti ne znaš da si siromašan, nevoljan, slep, neodeven. Ne znaš. Nisi svestan svog pravog stanja. Prema tome, mi često imamo jako lepu sliku o samome sebi. Znate ko je drugi koji nas jako dobro poznaje? Naši ukućani, naši supružnici, naša deca koji su tu zajedno sa nama. A onda su tu naše komšije koji su sa strane. Naravno, saradnici sa poslom, ali isto tako i braća i sestre u crkvi. Jeste, viđamo se samo jednom sedmično, samo subotom, prepodne, popodne, ali ipak iz godine u godinu upoznali smo jedni druge. Kada Isus bude došao, da li ćeš ga pogledati u oči i kazati, Gospode, ja sam službu koju si mi dao ispunio? Sa radošću. Gospode, učinio sam najbolje što sam mogao za tebe. Završiti dobro. Da li je to naš prioritet? Dva prijatelja su razgovarala i jedan je drugom postavio pitanje, koji je tvoj najveći strah? Čega se ti najviše bojiš? A on kaže, da se udavim u plitkoj vodi. Dobro. Malo ćemo se kasnije osvrnuti šta to znači. Možete preći okean, a onda se umoriti i udaviti u plićaku. Ja se sjećam kad smo, naša deca, kad smo išli na more, a mlađa naša ćerka je imala možda godinu i nešto, godinu i po dana, 2 godine, i mi smo imali jedan čamac u kojem smo je vozili, gurali po površini vode, i sad i Nataša i ja smo otišli malo dublje i tako igrali smo se s njom i sada vraćamo se napolje i sad hoćemo da iznesemo taj čamac napolje, a ona je sedela u tom čamcu, ona napred, ja nazad i mi prevrnuli čamac i dete u plićaku upalo u vodu, umalo da udavimo dete u plićaku. A zašto vam to kažem?
Da li je moguće da plivaš, ideš i dođeš do kraja i dođeš do plićaka i da se tamo udaviš? Hajde da vidimo primere. Dela apostolska 20:24. Dela apostolska, 20. poglavlje, i iz 20. poglavlja čitamo 24. tekst. Но мене ни најмалку не ми е за душата, само да го завршам радосно својот пат и службата, која ја примив од Господа Исуса, да го посведочам потполно Евангелието на Божјата благодат. Šta kaže Pavle? Šta bi on hteo? On je dobio zadatak. Znamo da kada je bio u Damasku, još se tada bunio Ananija i kazao, kad mu kaže idi kod Savla, naći ćeš ga u ulici koji se zove Prava, ali Gospode, ja znam da je on došao tu u Damask da nas pohvata i da nas poubija, a ti me sada šalješ kod njega. A šta kaže Gospod? On mi je sud izabrani i on treba da objavi moje evanđelje među neznabošcima. Šta Pavle kaže ovde? Ja sam dobio zadatak, ja sam dobio cilj, Gospod mi je dao da idem i da objavim evanđelje. A sada mi kažite, da li je ispunio svoj zadatak? 2. Timotiju 4, 7 i 8. 2. Timotiju 4, vi znate da je 2. Timotiju posljednja poslanica koju on piše iz Mamertinske ćelije, iz zatvora u Rimu. I on govori kako je ispunio zadatak Gospodnji. 2. Timotiju 4, 7 i 8. Извојував добра борба, го завршив трчањето, ја запазив верата. Од сега натаму ми е подготвен венецот на правдата, што ќе го даде во оној ден Господ, праведниот судија и не само мене, туку и на сите кои го возљубија неговото јавување. Da li je ispunio zadatak? Kada čitate prethodne njegove poslanice, on u jednoj kaže, ja još nisam dostigao. Molim se, borim, ali nisam dostigao. A sada u 2. Timotiju kaže, trku sam završio, borbu sam završio, pripremljen mi je venac pravde. Prema tome ispunio je zadatak koji mi je Gospod dao. Šta znači završiti dobro? Kazat ćemo dobro, a vidi se to po rodovima koje mi imamo. Šta su to rodovi? Idemo u Jovan 15:16, Jovanovo evanđelje, 15. poglavlje, i iz 15. poglavlja čitamo 16. tekst. Вие не ме избравте мене, но јас ве избрав вас и ве поставив да одите и да принесувате плод, и вашиот плод да остане, и мојот татко да ви даде се, што ќе посакате во моје име. Plod. Kakav plod? Znate, postoje sveži plodovi, a postoje i oni iz zamrzivača. Koji su bolji? Dobro. A pre neki dan neko mi je poslao jedan videoklip u kojem prikazuju jednog mladića koji uzima iz zamrzivača jedno ovošje i tamo piše da je bez semenki. Bez semenki. A kako je naraslo? Na koji način? Ne znam, za sada piše. Pitam se šta će biti u budućnosti, da li će uopšte pisati. Rod. Da li rod može da se pokvari? Jel može da se pokvari? Da. I kada vi pogledate u Bibliji imate mnoge ličnosti koji su jako dobro počeli, ali vidite da nisu dobro završili. Da vam dam primer. Jedan veoma visoki čovek. A nisam ni završio i već znate. Višlji za glavu od svih ostalih. I oni ga proglasili carem. Kažite mi, da li je bio duhovan? Je li bio duhovan? Jeste. Čak u jednom trenutku kaže da je počeo da prorokuje. I onda ljudi kažu, da nije Saul među prorocima, a nije. Došao je na njega duh i prorokovao. Prema tome bio je pod uticajem Božjega duha. Da li je ostao do kraja pod uticajem Božjega duha? Ne.
Posle je bio pod uticajem onog drugog. I ne samo da je on završio svoj život, na Gelvuji, ta planina sada se vika Saulova, zato što je Saul tamo poginuo, nego su njegova 3 sina tamo poginula. A šta se dogodilo sa jednim, a sada vidim, će se setiti, s jednim njegovim unukom? Nekoga je ispustio, pa je postao hrom na nogu, Mefifostej, ok. Ali, dragi moji, ja mislim da nije njega fizički ispustila ga je ona sluškinja. David ga je ispustio, Saul ga je ispustio još pre toga. Jer Saulov život nije bio onakav za ugled njegovome unuku. Hajde da idemo u Novi Zavet. Jedna ličnost veoma inteligentna, Farisej. I drugi ljudi i učenici su ga preporučili da bude jedan od 12-torice, iako ga Isus nije zvao. Juda. Da li je dobro počeo? Hteo je da bude Isusov učenik. A kako je završio? Znate, u fudbalu postoje poluvremene. Imate prvo i drugo poluvreme, je li tako? I nije utakmica završena posle prvog poluvremena. Ja ću podsjetiti vas, onako malo mlađi koji pratite fudbal. Bila je finale kupa za prvaka Evrope. Igrali su Milan i Liverpool. I Milan je na poluvremenu vodio 3:0. I svi su već mislili, gotovo je sve, 3:0, Milan je pobednik. I onda su navijači Liverpoola počeli da pevaju jednu pesmu i dan danas se vrti, to je neka njihova himna. I na kraju je Liverpool pobedio sa 4:3. Igra se do kraja, je li tako? Do 90. minuta. Zašto to kažem? Dobro početi, ali ne završiti dobro. U olimpijske igre u Meksiku bio je maraton. Koliko je dugačak maraton? 42 km i 180 metara. I svi trče. I u jednom trenutku jedan maratonac je pao. I medicinska ekipa je došla tu i htjela da mu pomogne, ali vi znate da pravilo je ako vam neko pomogne, vi ste diskvalifikovani. Međutim, on nije hteo, ali kaže ne možete nastaviti dalje. A on je kazao ovako, mene moja zemlja nije poslala 7000 km daleko da prekinem trku, već da je završim. Dragi moji, mi smo poslani da završimo trku. Pozvan si da budeš Hristov sledbenik. Da li ćeš dobro završiti? Nekada je teško, nekada ne izgleda dobro. Avram ima 100 godina, Sara ima 90 godina, a Gospod kaže imaćete dete. Kaže, Gospode, kako? I onda on pokušava tako da pomogne Gospodu na svoj način. Gospod kaže, ne, Sara će ti roditi dete. I nastala je jedna nacija, jevrejska nacija. Prostitutka iz osuđenog grada je postala deo Isusove loze. Rava. Josif je završio u zatvoru, ali posle toga je došao kod samog faraona na njegov prestup. Od jednog ribara postao je učenik Petar. Od jednog progonitelja hrišćana postao je propovednik evanđelja, Pavle. Čak i mrtvac može da bude od koristi. Jel može mrtvac da bude od koristi? Hajde da vas podsjetim. Da li od mrtvog čoveka može da bude koristi? Jedan čovek je umro i nosili su ga iz grada da ga sahrane. I u jednom trenutku su neka neprijateljska vojska je naišla tu i oni kad su videli počeli su da beže i šta će raditi si tim, ubacili su ga u grob proroka Jelisije. Šta se desilo sa mrtvacem?
Vaskrsao je, uživao je. Jel ima koristi od mrtvoga čoveka? Vidite da može da bude. Kako je završio Mojsije? Hteo je da uđe u obećanu zemlju. Ali je samo video. A onda Gospod, on ga je sahranio i on ga je vaskrsao. Znate, ja znam da postoje prepreke da bismo uradili dobar posao. Da li mogu braća i sestre da budu prepreke da bi neko uradio dobar posao? Jel mogu ili ne mogu? Ajde da navedem primer. U jednom momentu, Pavle i Varnava su se posvađali. Sukob je bio. I Varnava uzima Marka, a Savle uzima Silu i razdvajaju se. Je li bilo sve savršeno u prvoj hrišćanskoj crkvi? Nije bilo. Svi žele, znate, da budu uspešni. Ali šta je cena uspehu? Odnosno, koji cilj postavljamo da bismo uspeli? Šta treba da bude pobuda zbog čega ja nešto radim? Pogledajte sljedeći tekst. Kakav položaj Isus ceni? Marko 10, 42 do 45. Но Исус ги повика при себе и им рече: знаете дека оние кои се сметаат за владетели на народите, господарат над нив, и дека нивните големци имаат власт над нив. Но меѓу вас не е така. А кој сака да биде голем меѓу вас, нека ви биде слуга. А кој сака да биде прв меѓу вас, нека ви биде слуга на сите. Зашто и човечкиот син не дојде да му служат, туку да служи и да ја даде својата душа за откуп на мнозина. Koji je to položaj? Poniznost, Lenče. Poniznost. Pogledajte, Isus je služio kao Bog koji je došao na ovu zemlju. On služi ljudima. Isus kaže, ako vi hoćete da budete veliki, morate da... Ta služba je ono što Bog ceni. Kada Isus bude došao, kaže da će izgovoriti jednu rečenicu. Dobro slugo, dobri i verni. U malom bio si mi veran. Neće svako moći da uradi neke velike stvari pa da mu podignu spomenik da pišu knjige o njemu. Ali mala dobročinstva su isto tako cenjena. Veran u malom. Sada, sjećate se pitanje koje sam postavio, da li se čovjek može udaviti u plitkoj vodi? Znate li zašto određeni vernici napuštaju crkvu? Ja ću vam kazati statistiku iz Srbije, možda u Makedoniji nije tako, ali 3 kategorije i 3 razloga postoje zbog čega neko napušta crkvu. Jedan je plavi, drugi je crni, a treći je crveni. Dobro? Malo simbolike, ali kazat ću vam zašto. Prvo je moral. Mislite da se to odnosi samo na mlade? Isto tako se odnosi i na starije. Mi gubimo vernike zbog problema koji postoje u braku. Ja govorim u Srbiji. Nemojmo ljubav podrazumevati. Ja njega volim, on mene voli, mi smo zajedno već 10, 20, 30, 40 godina. Ljubav treba da se pokazuje svakoga dana. Drugi problem je novac. Ne mora da bude bogatstvo. Ja znam da često ljudi kažu, srebroljublje. Oni koji hoće da se obogate upadaju u razne probleme, nevolje i tako da. Ne, to može da bude zakidanje. Gospod kaže, zašto me zakidate? U čemu te zakidamo? Kaže, u 10 i u prinosu. A treće je vreme. Kako koristim vreme kada nisam više na poslu, kada nisam više u bašti, kad sam završio sve i imam neko svoje slobodno vreme, kako ga upotrebljavam?
na slušanje čega, na gledanje čega, kako upotrebljavam to vreme. Da li ćeš završiti dobro? Idemo u Matej 5, 29 i 30. Matej 5, 29 i 30. Ако твоето десно око те соблазнува, извади го и фрли го од себе, зашто е подобро да ти пропадне еден од членовете, отколку целото твое тело да биде фрлено во пеколот. И ако твојата десна рака те соблазнува, отсечи ја и фрли ја од себе, зашто ти е подобро да пропадне еден од твоите членови, отколку целото твое тело да одиде во пеколот. Jedna žena je imala 50 godina i ustanovili su da ima rak na dojci. Odstranili su je. Možete da pretpostavite prognoza koja može da bude kada se nešto tako dogodi. Međutim, ona je doživela još toliko, još 50 godina i proslavila je 100. rođendan. I mnogi su govorili da je takvog duha, da izgleda da nikada neće umreti, da će živa dočekati Hrista. Bila je ljubazna, vredna, predusretljiva. Do 106. godine svog života je sama sebi kuvala. Njen suprug je preminuo, ona je ostala sama i kuvala je, nikakvo pomoć joj nije trebala. Međutim, kada je imala 108, babo Lenče, još imaš vremena. 96 ima još. Kada je imala 108, došao joj je u posjetu njen unuk i kazao je: zdravo bako. Ona kaže: a ko si ti? Pa ja sam Anton, tvoj unuk. Da li si ti moj muž? Došlo je do određenih mentalnih problema. Kad sa takvom osobom razgovarate, nemojte pričati o vremenu, o nečem prolaznom. Postoji jedna stvar što njih drži u životu. I onda je on kazao: bako, kajde mi pričaj o Isusu Hristu. A njeno lice se onako, znate, ozarilo i kazala je: on je isceljivao, on je voleo, on je lečio, ali dragi moj, on je umro, ali nije samo umro, on je vaskrsao i ne samo da je vaskrsao, nego je obećao da će ponovo doći. Ja hoću da budem spremna, a ti, hoćeš ti biti spreman? To znači završiti dobro. Završiti dobro, biti spreman za Božje carstvo. Neka Gospod učini da i sa nama bude tako. Amin.